Hello everyone, welcome back to my mini blog. Phung kaham jatuh no. So kita ini daily routine ni ko ani mama bai thanglai ma tonglai jau ka. Kita angka jaro khar situ ke yang macam ya kayak mobile lo nasi ke blog khai dong ma ko pasang ke angke ani mama no bobus kongga suruh itu nih rumani. Angke bawa nyam tiket spend ma khai dong ta tetem khana angke tai repeto jatuh no. Bahok tongan bagi ba jatuh no ma thangai ka phung aikena. Angke saring angke thai bune brong no. Angke tapong ke kisah rokot mani mama no lagi ti. Angke ba sebesar room ke ba kuna khana teri. Bono mati dong bono nai diri no tu yang ni dong khai dong bere dong suka yang bo tu ya yang kalau man bertung lok sa tinto bekok se jing di dong si ukun no sainan moron kali ya ga bono tabu ko bono tu sia tu sinai tu man boreng ke mai da masang masa family ai sari ro mai masang family ai ni kep sikring ke ba mai ro sana sun time ma ya abono ta channel ko sari ko mal life nai mama bo shele jago borok ang sa chung masimin dong nani ke ba phung ai simi ang ba sa chung mang motor ke ba bo borok kai sa bai dong nani shele jago bere na rong sung ga bo chirai thono ke ba dai ta ma khai nai ke ang bo sik bono bere riton ma ya ba ko ham tiken mat ke tini ingkang ke mos tarik ni bandai kam mui kothok tok blouse song sanai ingkang rong nai dong di tam tam ke mono stock kan kita joton sai mana tam tam ke so fa joton blouse kusti na sai mana tok bukur sana ke lai at joton no ke ekdom sanan ke joton chiu kita nai dong di ro tam tam khai nai sinok ni tok blouse song na ni kereng expert ekdom gas so ka angkan ke gas bo payo te doi bo dati bikmuro khamya ban bagai horo si sok na dong ta bo kam ke sok ta ata kisa matro 120 টাকা কেজি 200 টাকা যে sana sai manuko umku cerita setelah ke soki bagian ke kosong ke toki krok dami tar ki jaga toki krok umku cerita setelah ke soki bagian ke kosong ke toki krok dami tar ki jaga toki krok favorite haji logo banyak lima itu gorong-gorong kacau bang lo se bang gue der ke jengke ba bang ta je buku tak kau lihat itu kok